I zdravo svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas pravimo jedne prelepe lisnate pogačice, ovog puta sa sirom. Za početak bit će nam potrebno u vanglicu stavimo kocku kvasca, jednu kašiku šećera i 500 ml toplog mleka. I zamesimo testo sa jedno jaje, prstohvat soli i oko 900 g brašna. I zamesimo onako srednje mekše testo i ostavimo ga na toplom pola sata. Bitno da se jako lepo umesi testo, ja sam ga mesila dobrih 5 minuta da nestanu sve grudvice i na kraju mešanja sam ga premazala, vidjet ćete na videu, onako sa kapi ulja i ostavila ga tako da naraste. I nakon nekih 20 minuta, pola sata, sad testo ne premešujemo uopšte, samo ga podelimo na 8 približno jednakih delova. Svaki deo blago premesimo bez dodavanja brašna, ostavimo ga na toplom nekih 2-3 minuta, a onda krećemo sa radom. I utopila sam 200 g putera ili margarina. I sad uzimamo svaku lopticu, rastanjimo je onako u pravouglani oblik, da bude što tanji, što više može i premažemo svaku koru otopljenim puterom. I tako uradimo i sa ostale 7 loptice. Kada stavite zadnju koru, samo ovako pritisnite krajeve kao što sam ja uradila i stavite malo brašna na kesu, pokrijte i stavite u zamrzivač na nekih 5 minuta ili u frižider na 15-ak, da se taj margarin stegne, da uđe lepo u testo. Sad samo lepo, kao što vidite, nakon 5 minuta u zamrzivač, rastanjimo testo deblje od jednog prsta, premažemo jednu polovinu sa margarinom i preko stavimo sir. Vi možete da ih ostavite i prazne, ali je puno ukusnije kada se stavi ovako sir. I samo drugu polovinu preklopite preko sira i to je to, pravite pogačice. Veličina mojih paštetica je otprilike 4x4 i to sam stavljala na pek papir. Rena nam se već greje na 250 stepeni i njima ne treba dugo da se peku, oko 15 minuta na 250 stepeni. Sad je ostalo samo da umutimo jedno jaje, da premažemo naše paštetice i preko toga posipamo ih susamo. Odmah idu da se peku, kao što rekoh, 15 minuta na 250 stepeni. I kada su naše lepotice gotove, samo što nam je ostao puter, premažite ih blago kao što sam ja. Pokrijte ih krpom ukoliko želite da budu mekane, ukoliko želite da ostanu hrckave, ne morate. I evo, dragi moji, naše paštetice su gotove, toliko jedno lepo testo, mekano, toliko listnato, kao one kupus kifle. Pišite mi da li vam se sviđa ovaj recept, lajkujte video, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, ja vam šaljem veliki pozdrav, a mi se uskoro vidimo sa novim i još lepšim videom. Ćao!